Ringphawon da ajui khamata ya pauping. Manipurli Kharei Gain and Bamboo Training Camp Production Center Ukrul VVT Wili Tharkat Kahaira. None Ngalei Kaminli Kati Tumrada Mati Kashung Haira. Lake Yangator, Aja the Tangkhul Express we power Ringphawon Zimik in a Pamidle, Pauping Maisa in a Nangrumsa. Volunteers for Village Development Ukrul VVT Yang Sanki Kuchi Manipurli Kharei Gain and Bamboo Training Camp Production Center Aya Tharkat Kahaira. Tharkat Rani Chile 44 AC Ukrul we MLA Ramwivana Kayawa Sada Vazangda Training Center with Workplace Trainee Pingwe Hostel Kala Guest House La Tharkat Kami Haira. VVT we Gain and Bamboo Training Camp Production Center Ji Ukrul District Humpungli Khalena. Jikatha Center Ji Manipurli Kharei Khang Samang Maningla Northeast we Apamli Kakhaneng Saya Gain and Bamboo Training Camp Production Center Jikatha Ji Ukruli Maningla Northeast Apam Kateli Akamang Bernihat Asamli Lay Thara Atumi Apamli Apong Masam Kapang Khanuthot Kuchung Khalaya Kala Atumli Skills Train Sang Sakngaya the MLA Ramwivan Hang Hili Hakmai Karda Wino Bazarli Incubation Training Center Semuhungdle Kaji Hangda Khanuthot Train Salaga Kathem Kala Khalat Clay Khanuthot Ngasang Sakngaya Shinau Ping Katong Kala Tangkhul wi Kujon Kharak Tam Ngasangaya da Muiwana Hang Tharkat Rani Ji VVT Complex Ukruli Kwikada Guwahati Northeast Gain and Bamboo Development Council wi Managing Director Professor Dr. Shailender Jaudhari la Ungjanga VVT na project Kuchumka Singka Khawai Sadalaya Kala Ukruli Tharkat Tak Ka Highway Gain and Bamboo Training Camp Production Center Ji Matai Makeup Kuji Center Akangasaya da Dr. Shailender Nahang Rani Chili Tangkhul Shunau Long with President Thingrepi Lunghar Oshi Tangkhul Ungnau Long President S.A. Ramganing Kala Dignitaries Katay Pinglila Felicitate Samia Tangkhul Shunau Long with President Thingrepi Lunghar Oshi na Kahang Rani Hikatata Hi Ragazangle Langmeda Wordi Sakamai Malaymana District Hili Hikata Training Center Akamanga Chia VVT Training Center Chimangmana VVT Hina Itumi Community with Darga Samakap Kaji Otsada Leda Shunalong President Chinahang Hikata Rani Chungmeda Kwikada Khanuthot Pingle Otpam Apong Matai Kamida Kalay Wivang Tangkhul Ungnau Long with President S.A. Ramganingna VVT li Ningashi Pongshaka Ukrul wi DFO Shangam Shali na Kahang Infrastructure Sampang Hairo Ka Hiwi Aina Manga Katada Varakla Kaji Itumi Pangli Layada Yari Rindi Regsang Kwirak Vaisasa Kaji Hi DFO Jinahang NBM Manipur WBSO and Assistant State Mission Director N. Somorendro Singh Lavazanga NEC Advisor R. Lalro Dingina Kahang Kaha Ot Kasahi Yarina Paida Tekuya Ka Kaha Pang Ot Hila Patient Nailak Aina Kasana da Sender Hi Saikoru Wivang Kapang Sakvaina da Hang VVT we Gain and Bamboo Training Camp Production Center Ji Northeast Gain and Bamboo Development Council we Ngojon Khamiaina Sem Gakwina Tharkat Rani Jili Mishaka Hangpangaga da Wazanga Gain and Bamboo Training Camp Production Center Jili Tamkhuida Otsa Khavaida Kharei Batch Mimakuda Phanga Kapangkhui Hera Atumli Zimik Hangpanga Thangwivang Training Mira the Ukrul VVT we Managing Director Depend Gazingmain Hang Training Mimamanda Atumli Stipend Sada Thang Lupa Shakatumla Mira Kharei Training Ji Mitra da Phangava Hapok Haira Ukrul VVT na Training Katela Rumira da Ngarandalai Managing Director Jina Kahang Zimik Thumra Thangwe Training Kutum Zimik Hangturup Thangwe Training Akada Rungmi Khawai Northeast Gain and Bamboo Development Council Pova Hera Ji Mayami Hara da Hangdalai VVT na Kahaling Sang Khawai Project la Pova Hera Kala Ji Leura Ka Audio Semshok Khawai Kaha Raw Material Mawatki Kuchina da Hanga Jiwi Maya Kamila Ngaraidale Sender Kasemi Project Ji Lupa 10.30 crore we North Eastern Council Ministry of
donor na milaga Northeast Gain and Bamboo Development Council na implement sa kami na dahang sender sem kami we kamataya karinwa communities SHGs farmers field functionaries pang-ot kasabing kala entrepreneurs pingli kutomi kawai kasana dahang Gain and Bamboo Processing Industries thakda mga wa kawai kala material kaha othi ithumui pamli shichin khawai ka semang maningla ayar na lelila yor shok haru no gji ningrin leya hi katha hina environment le masa gzamang maningla langphai khawai apong khira khming sara da hanga NEC wi shong aina maram chui pau mi ku shok le ka hang project ji reader NEC secretary la sagasa MLA ramwiwa kala awi team na North Eastern Council le od sada lelaka chui ning chuk ji hagu phogna project ji approve sakami kala sanction sakami le ramwiwa na mathalak aina yangsang mi haid le da hanga Sender we foundation chila 2017 kum ramwiwa na shun kamina da hangsanga VVT Gain and Bamboo Training Camp Production Center chili sak le mi thumra train sak shop chang aina leida hanga Sender chili Gain and Bamboo workshop leida akab akai mathalak aina haimi haidle training ko khuinaw pingwiwang bed thumra kaka hostel semi haira vacuum pressure impregnation technique shichindaga bamboo and gain treatment plan leidalai kala guest house building aina training facilities kataila sem haira chiya NECP DC ling shikda sender ji VVT na yangsangi gina no ne ngalei khamini thisang ka hai mi thumrada mati ka haira aya Zimik sho kala shat pom juwe aina kathingun thrada kuthum phakhuya da apom chili ot sachada khleiping na paumia tubul rail yard construction pamle kala shat ku shok je aja hon aina hapok da search and rescue operations sakchang da chadra haira khajing shat na hap khono lui haira minror ka hai magada ji shatle ma phakhiranga thrada ji shat sacha ka hai kan khui haira da ayang ya aina tangda we pau samphanga no ne le ayala ngale khamin shokliya da Manipur Mountaineering and Trekking Association we pau samphanga ngale khamin ji tubul rail yard construction wi ngalem nina aya wi ngale khamin ji ni sagza ku shok mashamana tubul rail yard construction pump min khorole thisang ka high army personnel thrada matiwi kathingun IAF aircraft chopper aina ijicha shiwi shimchong phung mi haira Territorial Army's Infantry 107 Battalion thika high pingchili military honors ainang so the tribute mi haira kathiji Sikkim naula janga 11 Korkha rifles lit jangasa sharing lepcha hoda awe angun da shimwak khuyung mi haira Indian Army Assam Rifles Territorial Army State Disaster Response Fund National Disaster Response Force changda ramwe long naw ping kala volunteers tara kha janglaga kan khui phakhui khawai otsa dale athumna sniffer dogs kala compact tactical through wall imaging system ko ho akapla shichindalai akap china midar mak kuthuk kala midar shini pakda detect sapaya Assam Minister of Water Resources IPR and Parliamentary Affairs Bijus Hazarikala apam chile aya wayang sanghaira Manipur Chief Minister N Biren Singh nala rescue operation che yang sangdalai None district li ngalei khamin ochot hina Manipur wi thochan ni chakshi makeup kachi ochot ngasaya da Chief Minister N Biren Singh na hang Tamenglong district Mokhom 5 li ngalei khamin kalashat shoka hai rongmei naupingna ka khanang maring pha phongshok haira RNCM RNLPM kala RNSOM na Manipur with Chief Minister Disaster Management Minister kala Tamenglong aina nungba AC we MLA spinglila maram chiwang ngasan haira da hang rongmei long pingwe phungwu pingna volunteers thanda kala shat pamjile wangjon leida ka pishoka atam hitharan state leida kleichadur miphu ka chiwana sada khlei pingle Sajada Klapingni, Ngojon Mikapai, Ngojon Milaklo, the Rongmei Naga Council, Manipur Nakapishoka. HIV Lambi Marie Kuptada, Mio Yamadagi Madasindu. HIV positive Oba, Mama Padagi, Machada. Sakanga Mio Singa, Gondom Yongdana, Yuman Marie Tambomatamda, HIV Sandu.
mi amaga yatum siren waiduna sizinabada HIV sandoi ana layeng de ikap matamda HIV test to be ikap labadi HIV shandui Chang naina amadi niyom chumna kondom sizinabana HIV dagi ngakthokpam sexual transmitted infection STI haibadi pinungi laina dagi sungar thopangami aduga angang pamdrabadi kondom sijinabiyo HIV haiba virus asina mipum khudimakta sokhali masigi namkhai leite chahi laining kanglup natraga nupa nupi angang khaide masina mi amadagi amada mathang sandopangami aina dombu singnari HIV test tongnabagidamata aina dombu singnari kondom sijinabagidam aina dombu singnari nasabu HIV dai kanjanaba HIV AIDS ki maramda hena kupamoron khangnabagi damak It's toll free number 1097 da phone tobiyo English Hindi natraga Manipuri de wari saba yagani nako AIDS app su download tobiyu amadi sijinabiyu Kasi kasa khangje climate change kala mikumo we otsakna itumi shanglak kahai sayur wayur wan chiwar leida khlebing teosang maman shiman maman da khlei thailaga ning kashakda biodiversity mashiman majaksing sakhawai da phalli ramnaw bingna kapha otsin singka da lai environmental biodiversity shangda legsa chi honkam khuyung lushit khawai la leida khleji mashiman khawai phalli we ramnaw bingna citizen science hapok da phalli biodiversity observatory station dala semhaira Ramnaw Bingchina Otsada Kalejili Apam Jui Sayur Vayur One Chivar Samphangda Kale Psycho Documents Ada Catalog Semlaga Rainforest Biodiversity of Paligoho Web Base Microsite Record Chansangma Mandalay Kala Pali Biodiversity Observatory Station Jui Aina Monitor Salaga Manage Sadale Pali Shong Chithada Sada Kaleji Nature Restore Sakawai Bing Kakachit Restore Koho Global Hub Lila Zanghaira Restore Kachihi Ogutu Apam Ngate Dele Environment Regeneration La Conservation We Otsada Kleping We Network Akana Local communities, NGOs, Shorkar, businesses Higatha Ngate the Environment Wivang Ot Kasaji Restore Le Ichichashi We Project Monitor Sangrog Laga Kalena Pali Lisada Klejina Ramnaw Bing Aina Nature Kangashik Matai Mingsak Sustainable Development Wivang Biodiversity We Kankhana Hi Phapta Thetangming Sagra da Hangda Kale Pali Biodiversity Otsada Kale Bingchina Sayur Vayur One Chivar Tingutum Gada Document Sahara Chewing a Chide Shashini Muchut Kwe Haira Chipingji Atumna Online Rungda Kale Microsite Rainforest Biodiversity of Pali Chile Chankasir Haidale Atumna biodiversity Mashiman Kawai Gasa La Chui Maramli Tamgachite Mang Maningla Ngashan Moyontit Kawai Otla Sadale da Hanga Heritage Environment Educational Kala Eco-tourism we Maramlila Otsadale Chia Itume Apamli Samphangda Kale Sayur Vayur Document Samamanda Jiping Chui Maram Awar Ngashanle Haimida Kale Jila Pashokda Kazip Mamandale da Hanga Pali Biodiversity Observatory Station Jina Itume Apamli Singada Kale Projects Katailila Coordinate Sangaya Lupa La Apong Kataya Inala Kakutom Ningchanga Volunteer La Ningchanga da Sai Chili Kapi Haidale Sai 2019 Kum Aina Kasemna Mipok Pingwi Karing Karagli Regsang Hakasang Kwirami Kawai Indigenous Peoples Forum na Otsara da Pongshok Haira Forum Jina Ring the Kalay Maramle Aya Kapishok da Kahang Manipur State Li Matailak Aina Mipok Pingli Social Justice Kala Regasang Kwirakami Horticulture Agriculture Animal Husbandry Kala Kathar Environment Promote Kasa Bobby Lui Wagasang Shimit Kawai La Nisha Arya Riley Kangasum Higatha Le Katomra da Forum Jina Hanga Indigenous Peoples Forum na Mipok Pingwi Ngale Ngak Mira Itumi Mipok Miyur Hi Ngak Mira da Hanga Forum Jiwi President Ashankasana Gahang Forum Jina Mipok Pingwi Wang Phaki Gachi Economic Reform Kwiramira Ningkhan Aina Karing Hi Economic Foundation ni Ngusung Shona Jidada Sada Itum Klata Wing a lady Itum Lansin li Kangarin Kwira Kawai Kasahi Saikorowi Otmurut Nasap Lungrada Ashankasar Nahang Lansin li Klada Kangarin hi Ituming a lady Ate Shirai Han Shirai Nate da Vasanglaga
Sampang paya kuji hi hangda shimku avavishina farm lengrok plungra jitha kha ngalei katele maji hanuila ithumui lupa kataje ithumui alungli jada china ngalei hi wilansini khangkhira da forum chiwi president china hangda khlei chiwi wang otsara da indigenous peoples forum na nganinda Athe shirai thingrong now thing ka da kupungkhung tara khale forum china yaumi haira katem pingle hokhui laga workshops seminars la sami haira da otsak aina sada khlei kala projects khuiga da khlei mang maning la indigenous peoples bill da khuishokra da forum china hanga bill ji manipur mipok pingwe pha khwai ngasara da hanga maram ji ngasan khwai rakhra phai ga changle forum china conclave la rungra da leida lei ku ji hi indigenous peoples forum na paumia State Assembly Election 2022 le gari masa kasa pingwe aman mishok khawai atam kase sangmi haira aman mishok khawai ajwi tare ji shot aina tangda kase sangmi ka haina lupaji election department room number 114E mini secretariat ukrul wile wakhui paira ngothor pung thrada akha aina ngushun pung khani we alungni mishok dalai gari masa kasa we aman wangshai gukhui tharan kari akhwa maning akha kari kathawa jina vehicle release order original ainang so the identity proof athar voter pan card driving license hikatha he khuiwa plungra State Assembly Election 2022 we atamle kari masag sawe aman mishok khawai transport management na kapangsang kahai mi pingchia ukrul SDO BDO office le extension officer Grayson Varu kala lungchong mai phai SDO BDO office le ungsem kaishing kala ukrul DRDA office le Rithan angkangda athumile wakhui paira atam kase sangmi kahai je ajwi tarik t-shirt aina tanga chiwi thili claim kasa kari masa kasawi man mami lui marada ukrul ATC na chishat mi haira Hoziki matamda mepung khudimak na hainari stay home stay safe Wahai se magun delay adubu wahai da magun leiragata yabasu natte oibe yai yumadu da magun leirabade Mamang dadi yumse yum khakta oirame hozikti office spa salon restaurant supermarket mana masingi kaitel angang singi school amadi football field punamak yum ngaktani hozikti yum da nattana hairiba punamak sing sisu samely aduna yumbu yam section na sabiyu make cement ga loinana make cement take laroi da yum tat laroi da mari Dr. Helena Eye Care Center, opposite Raj Medicity, North AOC, Imphal. Dr. Helena Eye Care Center li surgery, prosthetic eye, contact lenses, artificial eye testing, frames, different fibers, glasses, hikathatha sapaira. Visiting hours na summerly Monday to Saturday 8 a.m. to 4 p.m. Sunday li na 8 a.m. to 12 noon na. Appointment Vivang 977-406-5535. You call Sami Pai. Akashi da mang singkhwai plastic audio machine lui pai marada sender na ban kasa tatna phokhaira single use plastic kaja khangacha aina akashi da singlaga hair hauki gaji plastic audio ping recycling process mawaluila ngalei gala shamadrule khorpum laga plastic pollution matai sang sakda chuiwang ban sa ka haina plastic odd ban sa ka hai je plastic thing ka earbuds balloons with plastic thing plastic philan candy sticks ice cream sticks decoration wiwang shikichin polystyrene thermocol plates cups glasses forks kapai khainau straw trays kashim Sangkhawai Khongle Rom Kashan Plastic or Invitation Cards May Kachiwi Akor 100 microns le Tiok May Plastic BVC banners Hikatatha hi ban Sahira Ban Kasaje
mathada kshur yang khawai Central Pollution Control Board li National Control Room li sem haira ban gasa ji shur khawai State Boards na mathada yang sang khawai kala plastic kai ka kham maram hi the thangmai khawai awareness otsak social media campaign khangasan gajib higata thala khuikalo da sarkar na jizumi haira State Boards na industrial kala commercial establishment lila check savara da hanga Environment Ministry na Plastic Waste Management Amendment Rules 2021 da achakum phei tarik thrada khanili chisat mi haira sai kala ban ka sa hi wiwang matailak aina e-commerce companies la plastic raw material ka semping li atam mi da hanghai rak sana single use plastic ban ka sa hi India ng leile macha mana ka ja plastic ma khaning alternative sem ka shogli sakhaura da industry stakeholders pingna hanga hai lai plastic li shingi kaji production thak mai khawai industry units ping wiwang capacity building workshops la samidalai chili technical assistance midalai kla single use plastic sem ka saping na jiho khawai ka sale ngachon mi khawai apong la midalai da hanga single use plastic kasem kolon shigajin hi mamaya thu da ara paper jute glass thing glay kaha higata tha hina plastic li shin paira da leya Indo Myanmar Tharingayat da Khaleipam Ministry of Home Affairs Deputy Secretary Rahul Malik Nathan da Shokar Akhoka pingna wayang haira Border Pillar 79 waina Border Pillar 81 wasung da ngathe haira Bilar kaseum kaseva kasa leya da kahang wiwang wayang kasangna inspect kasa Shokar with team J Home Secretary MD Rehanuddin, Deputy Secretary Peter Salam, Deputy Secretary M. Veto Kala Geographical Survey of India Shillong with Major Himanshu Zanga. Border Pillars 79 we aina 81 Guatha Kono aina tangda wakhyangna. Ka team jina inspect salaga thaigu khui maram mahangmi mana. Latluisida achui khamataya pauping. Manipurli Karagen and Bamboo Training Camp Production Center Ukrul VVT Willi Tharkat Kahaira None Ngalei Khaminli Kati Tumrada Mati Kashung Haira Achu Pau Henang Chang Haira Pau Manada Clay Natum Psycho Rally Ringpa Kala Kamahaya Zimisho Saserano